Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Belektronika. Moje ime je Slobodan i vi gledate videoklip u kome ćemo oštećeni kabel na našem mišu zameniti ispravnim. Kao što možete da vidite, ja sam već uklonio oštećen kabel s ovog miša, to još ranije. I pravo da vam kažem, ne znam zašto ovo nisam završio. Ali evo, nikad nije kasno. I nadam se da ste pogledali moj videoklip o osnovnom alatu koji nam je potreban za elektroniku. Odvijamo ove vijke kako bismo došli do štampane ploče miša. I evo kako izgleda štampana ploča jednog miša. Tu su nam označene spojne tačke za USB kabel. I evo kao što vidite, mogu se obeležiti na dva načina. Slika sve govori. Blankirat ćemo USB kabel. Ovo je čisto da vam pokažem kako izgleda, šta se nalazi unutar jednog USB kabla. Ima 4 licnasta provodnika izolovana i jednu deblju žilu, takozvanu ludu žicu, koja je zapravo klasično uzemljenje i ona se kači za taj omotač samog USB konektora. I neće nam biti potrebna u ovom procesu. A ovo je već USB kabel s jednog drugog miša na kome ne radi scroll, pa sam rešio da njega iskoristim za ovaj drugi miš koji je ispravan. I kao što možete da vidite, ovaj kabel ima dve crne žice. Jedna je deblja od ove druge i ta deblja nam ne treba. Doduše, ja to nisam znao u ovom momentu. Rešio sam da iz prve krenem sa tom tanjom crnom i vidjet ćete na kraju kako je to ispalo. Evo, sada skidamo izolaciju sa licnosti provodnika. Nakon što skinemo izolaciju, uvrnemo žice i to ovaj postupak. Mislim, ja to radim upaljačima. I taj postupak ponovimo i sa ostalim žicama. Savjetujem vam da budete pažljivi ako radite upaljačem. Nakon što skinemo izolaciju sa svih provodnika, onda ih umočimo u tinol pastu. I nakalajšemo te izolovane krajeve.
I sada nam preostaje da provodnike provučemo kroz otvore, to jest te spojene tačke. Inače, meni se kamera isključila tokom lemljenja i tako da taj deo nemamo. Ne znam kako nisam primetio. Evo, to su nam kontakti za naše licenske provodnike. I ovdje već sve to zalemljeno. Ovdje vidite tu deblju crnu žicu koju ćemo odseći. I sad nam preostaje da ovu štampanu ploču vratimo nazad u to kućište miša. Inače, uvek kad radite neke kontakte sa licenskim provodnicima, volim da ih pričvrsti malo za štampanu ploču ili šta već, za komponentu koju ih lemim, tako da ću ovdje iskoristiti malo vrućeg lepka. I sada vraćam štampanu ploču u kućište miša. Kabel ćemo također malo pričvrstiti vrućim lepkom. Zatvaramo miš. I preostane da ga probamo. Priključili smo ga na
USB izlaz. I kao što vidite ima napajanje. Sada ćemo ga testirati. Sad snimak rada s mišom nije baš sinhronizovan sa onim što se dešava. Ali u principu miš radi. I levi i desni klik kao i scroll. Kao i ovi tasteri sa strane. Napred, nazad. Sve u svemu. Ova zamena oštećenog kabla je prošla uspešno. I tako da ako imate sličan problem s vašim mišom, a recimo kabel vam je u prekidu na više mesta, onda samo nađete USB kabel, nebitno kakav, odsečete onaj kraj koji vam ne treba i upotrebite. Evo, to bi bilo sve u ovom klipu. Ako smatrate da vam ovo može biti korisno, lajkujte. I to bi bilo to. Hvala što ste pogledali ovaj video i vidimo se u nekom drugom.